Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler, Universal Bazar YouTube kanalımızdan katılımcıları. Bugün 13 Mart 2022 yıl Noqatdagi mal bazardı tartib bağladı sizlerge bilip berүүnüzü başlaylı. Bu mallardı her birin mallardı birle çıkarış kılam. Buqalardı erkek uğraştırıp toplardı. Yana şundayla sağanıylardı. Anda biz birinçile olup sağanıylardan başlasak. Bazar içindeki sağan mallardan başlasak. Şimdi uğraklarından başlasak onlar. Naşıluydan başlayınca. Bu öte çoğun göründü. Hükam, assalamu alaikum. İşler жақсы? Türsün mü? Malды қанша dedin mi? Turpoğu mu? 120 mi? Kaçanç turpoğu bu? İkinci turpoğu. Sütті қандай öğretken? 8-9 litre öğretken. Turpoğu erkeğe eken ha? Bazar қанша verdi? 150. Kaça? Bazar boğa verilek. Ona da bir ötte çoğun uyu girdi tuğanlar. Bazar içindeki çoğun uyuların biri eken. Assalamu alaikum. İşler жақсы aka? Бұл үйдің пародасы қандай aka? Бұл өзім қашакілі пародасы бар. Жақсы бағылып тұра? Өте жақсы бағылып. Өте жақсы бағылып. Чоң мал. Чоң мал. Тұрпоғы ұрғачы? Ұрғачы. Қанша дедіңіз әмір? 150 мың. Сүтті қандай өрет aka? Сүтті қандай өрет? Sütті орта өрет. Орта өрет. Диқан ұқсайса? Диқансыз. Егер алпытарлар болғанда о emçeklerin nimesini kırıp juup keltirediler. Ova, sodanızlar bersin anda. Bu öte жақсы үй екен туғандар. Bunday uylardan dağı var mı? İzleyenler bolsa. Nömer var mı? Nömer kалтырайлы ба? Калтырып қояр, жақсы болады. Айта бер. 220 менен. 40 89 нөмеріне байланыша шығасыздар туғандар. Бұл қаншаншы турпақ екен? Үшінші турпақ екен. Бұл қанша? Өте чоң екен туғандар. Көрдіңіздер бе? Бұл не експілияз? 150 мың кемі бар екен. Жақсы үйлерден баштағым келеді. Негізілі сіздер үшін башында қызық болуш үшін. Ассаламу алейкум. Қанша дедіңіз үйді? 85 мың турпағы жаңа эле болған бы деймін? Мынау сізден ме? Бұл қанша? Бұл қанша? 110 мың. Тұрпағы ұрғачы? Бұқалар келді. Тұғынар. Бұл бұқалардың дағы бағаларын кейіншерек сұрап білеміз сіздерге. Бұл ұй қанша екен ема? Қысыр екен де? Қысыр екен де. Қысырды қанша дедіңіз аға? Қанша дедіңіз? Боз ұқсайды, а? Боз. Белгісіз кен да, негізі қысыр бірақ. Негізі базар ішінде бауыл отқан жерлердің өзі жоқ. Емен мынау базар ішіне аралап кірейін. Бауыл отқан жерлер болса çoğu. Сіздермен бірге көрелі. Bir haftali болады. Алауи бауыл тауы? Güzel ama özüm güzelim olur. Yok, Kaç dediniz? 80 bin. 80 bin so'm. 80 bin so'mdan qatarına girip qo'ydik. Mayar bavul. Ha, o'sha yer qiziqtab bir bo'lsa. Mana shu qora olov turpog'i bilan qanchaga bermaydi aka? 70 bin. 70 bin. Turpog' urg'achi? Urg'achi. Turpog' smetalda o'tir. Ekan to'g'onlar. Smetal bo'ladi. Siz qancha dedingiz? Ben 80'de adam. Turpog' erkek emasmi? Urg'ach. Urg'achi ekan, ha? Urg'achi. Meni ko'rsatsang ham bo'laver. 80 dediniz. Qancha bermaytasizlar? Men ham shu 80 ga yaqinlatib beraylik deb o'tam. Men aytib o'tam, mana qo'ng'ishim ukam bo'ladi-da. Pulim jetmasa uydan opam pullab kel desa, mana aytadi. Yüzüge verem dep de. Kuzguga ham beraveraman. Sodаңыздар bersin. Rahmat. Bu kaçanç turpoğu bu endi? 3-chi. Üçüncü turpoğu. Razısız be? Roziman sana bermagimga. Telefondan ko'rasin kaçır koy. Qanchaga so'rab qo'ydingiz? 70 qildi. 70. Ozmoz didi qanday ekan ha? Biroq
Aytganda 80 eken. Aytganda satmaydı hiç kim. Jo. 80 gazma düşüp berem. Sodağınızlar Bu kamında rangbaşı jakşı ekan. Bula gelsin ekan işi bitirip qo'ygan. Oo. Abdal. Rahatsız mı lan? 70 bin son verem. Uğul balaçak. Rahatsız mı? Kam var. Al oğlum da eles be. Mayli algında qapangan. Sodağınızlar versin. Oo. Siz kaç dediniz ki? 80 ming so'm. Keç. 80 ming so'm. Turpog'i erkek urg'och. Urg'och turpog'i. Bozor boy berdi aka. Shunday bavul tataver bo'lsa. Qancha berib aytadi? 50 bin son. 50 ming so'm. Uy biroz ariqroq, o'taribroq. No, bo'z qisib aka u. Turpoq bor ekan, ha? Qancha dedingiz? Bu yerde. 70 lira. 70 ming so'm. 70 ming. Bozor qancha berdi? Hazır dedi. Hozir. Qaysini vaqtda sava? Bakak bir gelin yok ha. Ovuldukmi? Onları o yerde bir sigir beraber ayıp. Orada. Erkek bolar. Qancha berib aytasiz? Bavulda. Qanchaga? 71 turpoq urg'och ekan, ha? Cuma gözüdüm. Yesni yere torbaklardan asan bu. Ular qaniki? Vallahi bir жақсы үй тұрады. Сұрауды асып шunu. Қызыл тасып дейм, ha? Qancha deydi? 100 deydi. 110. 110. Jelimdi uylar ушул жерде турбайбы? Jelimdi uylar. Qancha dedingiz bunani? O, siz tartibasiz. Mal tartibadi. 110 ming ekan bu. Bu jandagichi aka? Qaysi? No. Oğlan çekiden 110 bin. 110 mingdan. Tamdaganing 110 mingga. Tamdağından gelişemiz. Tamdaganing 110 mingdan. Bular qanchanchi tug'ilgan turpoqlar endi uylari? Buna ikinci. Buna 4'te tuğan. Buna oğlan ikinci olan. Markı 4'te, markı 3'te. Sodağınızlar bersin. Жақсы uylар ekan. Bozor ichidagi sindi uylardan ekan tuğanlar. Alsаңыздар болады ekan. Bu qog'ozlarga o'taverayin. Bu qog'ozlarga bozorda savdo qilsak, qaysilar bo'ldi ekan? Ikkovini qancha berdingizlar? 55'te 110. 110 ming so'm. Siz qancha dedingiz? Siz turasiz shu bozor chestinda. 70'den 140 ming so'm. Ulan teraveramiz endi. Qaysi buqalar bog'lab ekanlar? İki qarava. Mana qaralar. Qancha yashar bular? Ha, buni. 2 yaş var. Hozir 2ga to'ldi deyman, ha? Qancha berdingiz? 126. Ikkovini. Juna. Siz olarmanmi? Olarmansizmi? 126 ming. Universal. Yaxshi ko'ram da men. Yaxshi. Yaxshi. Sodağınızları versin. Nasıl yerde bir buqa satılıp ketdi, göreliçi. Şahin Bey, pul istegen жерден келейин чыгана. Qaysını satып бердиң? Şu 3 ol. Al, üçövi. 254 mingga. Buna üçövi. 3 buqa satılıp ketip turdu onlar. 254 mingga. Şahin sattыңбы? Hadi жақсы түзүп. Sodağını versin. Sen al, qırmaş durasın. Ha, senin, ha. Mana ke tuğanlar, buqa. Uşul bavul tavı deyim, ha? Bavul tavı. Qancha dediniz? 100 ming so'm ekan. Bozorda ko'proq tartib ber deganlar uchun. Bavul otgan yerler. Mana shu qora buqa bavulda, sodangizlarga beraka. Qancha berib qo'ydingiz? Taqsir, siz sodalda o'xshaysiz. 80 bin. 80 ming so'm. 80 ming so'm. Qancha sharib qo'yaman? 3 ga to'ldi, ha? Qanchasi, ha? Kaça? Yesi bir yoqmi? Yesi mi yaptı? Yesi mi? Ha, yesi. Sen şimdi tol bilbe. Sodangizlar bersin. Qiziq da, to'g'ri. Ala
O. Gerek o. O. 205 mi? 200 Boş. Ulan orada parmayla. 200 boş 5000'e buna Eko'nun yapıyor. 205 mi? 205 bin buna. Az mı bardağı? O. Altıga verdiniz mi? Kursansız mı? Bina maydana. Gerek o. Dağ bardağı. Ya aksakallardan da jete turganız alıp koyuңуздар. Кайда чыга турамыз? Maaşı balan atın gibi kan. Сайдулла, универсал базары. Universal balan şunun cüzü için 10 bin lira mı? Valla. Mineke? Kursansız mı? Buna maaşı balan için. Veres mi o? Asırı. Vay yakonu. Kaça verdin? 210 bin so'm berip koydum. O. 105 binden жақсы сұрап қойды бұл. Maaşı balan cüzü. Kursansız mı? Taptaza lan. O. O. Az mı bardağı? Содаңыздарды берсін. Şu балдардың жүзінде шағында сындырбай. Қайсы бау алтады? Қаншаға сұрадыңыз? 105 bin. Yaxşı bakan, қайсы бұқа? Берке, чекидегі. О. Алфавит. 90 bin. 90 koyalım. 90 bin. Atakol. Biz takmayla koyalım. О, болды, ата қоймайсың. 90 bin dolar. 90 bin dollar болды. Бұл бұқа азыр келді, а? Жауыштырып айтты дейді. Қаншадан айттыңыз сен? Sırma parasını kança vereyim. Cantan ver. Gökhan Cuğuna. 250 oğlum. Cantan ver. Parasını Adam çöderdi. Тұрғандар, әме Құнажы базарға, Тоқпоқ базарға жол тарттым. Дағы бір кішінара бұқалар бағар ішінде бауылып қамысы көрсеттім. Қанша 5? 65 bin. Қанша сұрады базар? Айтылбайттың, а? Бұл қалысты айтып қойсаңыз көреді, адамдар ұшыға чағалап көреді. 55 мыңға сұрады уже. Жақсы, содаңыздар берсін. Машу алауы бауылда дұршайды. Қаншаға бермейді, сәк алауы? 80 мың. 81. Күшті құлашындардан да Buna bir de motivere gelmeyiz. Қана ұшын бауылда сары. Қанша беріп қойдың сәке? А? Sarı kaşka kaça çıktı? 66.500. Негізі жақсы екен. Сынында сөз жоқ, Базар қызылтау дейм, а? Қайсы? Кетті ме? Az ket tutar. Кеткенін сатшы кетті. Az kayırı var o az mı? Taza verin hava. Hayır be zaten koydum. Son kayırı var yok. Taza verin. Razı kılıverin. Suga canlanın tabii. Hava. Oldu taktın. Var be. Var ana кетті дейді. Қаншаға кетті? 55 мың. Ona vilken bastırıp Kısır uydu abla. Kısır. Soyaslar. Қангена қыластар ба? Bağavuz. А, жақ, содаңыздар берсін. Содаңыздар берсін. Алауыдағы бауылдап, боз ұқсайды менімше. Бұл өте жақшынау екен, Боз. Артық көрініштерін қараңыздар. Боз ұқсайды, атақсына? Қысыр ба? Қаншаға шықты? 62 мың. Дәңгел-дәңгел қызды өріңіздер, ал кішілер ұқсап сілер дағы. Дағы сода олатқан жерлер болса көрсеттім туғандай. Ушылой сатылып кетті ұқсайды менімше. Уй, қанша болды ба? 61 мың. Боз екен, а? Боз, 61 мыңға мұна екен. Жақсы алып тұр. 61 мыңға.
Oğlar. Mazlum mazar ötüp geldi. Qaysı mal baba oğlar? Qarava. Kichine. Keçine. Qancha beradi? Buni ajrin Bo'z ekan ha? 150 kilo chiqadi, xudo xolasa. Bo'z ekan ha? Miyosen bo'ldi. Bu akam qisir deb atadi. Berasizmi? Qalay ekan? Semiz. Buna. Bunlar qora üstü. Yo, mana kichine ol. Yosh bola qilmab turgan. Bolam qarmab turgandan qalay ekan? Qanchaga chiqdi? 40 ming pul berdim. 40 ming. Qanday ekan? Yaxshi? Men hech yomon demem, yaxshi. Sodangizlar bersin. Siz qancha dedingiz bunasida aka? 55 ming. 55 ming. Sını var gene orada. Ödenim. Lo, Qaraqashqa yaxshi bunashim bo'g'day. Qancha dedingiz ava shunda? 55 ming. Siz görünmeliyiz gengir aytib qo'ying. 200 kim var? Ana qaysi? No, Qo'llarda mana qo'l boshqasidan qo'ymayman. Qancha berib qo'ydingiz? 38 ming bersam 40 mingga bergandim. Ha, 38 ming. Yaxshi bu. Sodangizlar bersin. Sarını qancha dedingiz aka? Sarını. 45 ming so'm kim var? 45 ming. On 17 ming tegere oluşur menimce. Dostum da sana bir zomak gelip insanı öldürgen de. Ya kaça oldu Turpak Qaraqashqa? 62. Eki öcüğünü. Bloger olduktan sonra. Universal degen YouTube kanal görüyorsun görmüş mü? Yok. Görmüş. Siz hem teknik kızgın adamsınız. Siz ayakta görüyorsunuz. İşler yaxşı. Kaç dediniz Qaraqashqa mı? Tanıyım işte. No, Targıl. Kimden bu? Sizden mi? Kaç dediniz? Eko. Çetmiş mi? Allah beni sarı. Sodağınızlar versin. Universal bazarı da YouTube kanal benimki. Oşan için Universal da. Kattalık koyun. Qanchaga bermaydi? Inovayda aka oşan aytib qo'yingchi. 30 ming so'm. 30 ga so'rab qo'ydim. O. Bu bo'z bu qisir bu. Qancha ekan ha? Ha, soda oldu orada. 80 ming so'm kim var dedim. Can başı gelişken durgen. Ya Murat. Ne yap girdin? Topuk pazarga erkek topuklar tutan ötedi. No, Targıl ket da. Kaçağa gitti? 40.800 gö. Kaçağa onu oydat? 30'dan mı? Kaysını vermeye bak ya? Ha? 61 ming. Köktü mü? Ko'p. 61'e çıktı bu şey. Жақсы berdi bozarda. Adamın tartmağı. Adam tartılıp koyar etem geldi. Tartma degene bakay tartam da kıçapçı. Tartma etkisi o Jalloatdagılar kaldı. Sizden mi? Ha. Solağınız versin. Ana kursançılık men kaçını ayttat? Kaça verip koydunuz? 32 ming so'm. Sodаңызlar bersin. Жақсы bozar, soda bağ veriptir.
Erkek tutmoqlar. Şu bazar kızı utaldı. Kaça vermeydi? 30.500. 30.500. Ya giremem, gireceğim. Oldu. 30'ga bereriz. Buna kökkö kançaga bermey koydu. Kökkö kança bermeydi kökkö. 22 bunlar. 22 gibi. Ama karanı var. Korkmay tartta var bizden karış yok. Oo. Buna şunda olmuş gerek de özü ne güzel. Ökonelik kılar. Takva değil. Ölçülük de bu. Burvaziler ki. Böyle deydi ki şunda. Ya bu tırmoklar kaçtan biri verdim? 2.65 göründü koydu. Boş tırmokların katarına biri koyun hem. Qanday deb o'ylaysizlar? Erkek tırmoklar zarıldı ko'ra. Bağlatgan yerine keladi. Qaysi birin aka? Erkek turg'asini u. Qancha berib qo'ydi? 32 ming. La urg'achisi qancha ekan? 25 bin. 25 ming so'm. Shunday ichki kirgan bugun chiqarishdi. So'ngra chiqaraman shu bilan. Ko'rib, yoqqanmisiz, basang berib bosingizlar. Boringizlarga, hammaga tinchlik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.